pozdrav dragi ljudi, ja sam Johnny, a vi dolazi na Johnny na YouTube kanal, gdje ste familije moje, gdje ste prijatelji moji, što ima kod vas, kako ste, nadam se da imate apsolutno brutalno, savršeno prebrutalno, genijalan dan, da ste mi fini, da ste opušteni, da ste spremni ljudi, danas pričamo o posljednjem eventu koji dolazi u FIFA, u pitanju je pre-season event, kao i svaku FIFA što na kraju dođe pre-season event, to je kao neka fora novogodišnjeg eventa i slično, zanimljiv je uvijek bio event, a on nam, ljudi, trebalo bi da dođe po mojoj nekoj logici i slično kad se završi ovaj event svetskog prvenstva, a to je, ljudi, 12. januar, znači pazite, znači možda dođe 12. januara pre-season event, može, ljudi, da dođe 5. januara, to je moja neka teorija, 5. i 12. januar, tada će, ljudi, doći ovaj novi ludi event i bit će bukvalno lude kartice, možda čak i ranije dođe, možda dođe i 29. nikad se ne zna, vidjet ćemo, ljudi moji, kad dolazi, a posle toga, posle pre-season eventa, ili će biti, ljudi, update, ili dolazi FIFA 23, ako želite da vidite taj video, mislim, detaljno, bacite, ljudi, like ako želite vidite šta dolazi. Uglavnom, idemo sad da vidimo brutalne kartice, da se podsjetimo kako su izgledali prošli eventovi i još dosta toga. Znači, idemo, ljudi, da vidimo posljednji pre-season event. Sad ću ja da pustim snimak nekih brutalnih kartica koje sam pripremio za vas. Kao što vidite, tu je već brutalni ludi Haaland. I čisto da znate, ovaj dizajn kartica je iz sezone 4, znači moglo bi da bude ovako nekako i moglo bi Haaland da dobije svoju brutalnu karticu, jer je iskreno realno zaslužio, pogledaj koliko je brutalan. Također, pored Haalanda ćete vidjeti još neke brutalne kartice, još par nekih dizajnova, još dosta toga, na primjer ovaj brutalni Ibra Kadabra, gledaj kako brutalno izgleda, dođe 108 Ramos, ma idi bre, zamisli dođe Ibra i Ramos, pa ja bi išao po jednog i po drugog, znači nemate, vidi ga Salah, vidi ga Rođo, Salah, kakva kartica, ljud moji, ovo je strašno, koliko je dobra kartica. Evo ga, ljudi, Jan Oblak koji ima također nevjerovatno brutalnu karticu, Bruka mu je dobra kartica, Mane 107, realno mogo bi on da upadne da dođe, što da ne, vi pišite u komentarima šta bi, ljudi, vi od ovih voljeli kartice da vidite u FIFA. Tu je, ljudi, Robertson, brutalni Robertson, nevjerovatno dobra kartica, također 107 Jorginho, predivna, ljudi, kartica, pogledaj, mislim, ne znam, ja ne volim Jorginha, tako da, tu je moj Diaz iz Liverpoola, ma može, Diaz bi upao, znači laganini. Sviđa mi se haubica, vidi, haubica, teška haubica, artiljerija sa tom maskom, a bio bi savršeno luda kartica. Naravno, ništa bez Alabe, mora, ljudi, da bude i Alabica, naravno, ništa bez čika Alabe. Tu je i Donarumica, 106 Donaruma, također zanimljiva kartica, pored ovoga ćete vidjeti još dosta toga, tako da bit će jako zanimljiv video. Odegar, 106, iskreno zanimljiva kartica Odegara. Tu je i Zaha, joj bože, ovaj Zaha će imati takvu pesaču, ako dođe ova njegova kartica, znači ovo su, ljudi, potencijalne kartice, vidi Osimhen 106, znači bilo bi brutalno da dođe ovaj kartica. Ljudi, novogodišnji tim, kako bi mogao da izgleda ovaj pre-season ekipa, pogledaj kako su dobre kartice, pišite u komentarima da li bi vi volili da dođu baš ovakve kartice i da li bi vi mogli da sastavite ovaj pre-season sastav, znači pogledaj kako ovo zanimljivo izgleda. Pišite po koju od ovih kartica bi vi išli, ja bi iskreno išao po Haalanda, Salah, Ibrahimovića i Serhija Ramosa, a vi pišite u komentarima neko vaše mišljenje, tako da, dragi moji ljudi, pored onog dizajna kartice koje ste vidjeli na početku, ovako bi mogao, znači, da izgleda ovogodišnji dizajn, znači, ima tu par dizajnova kartice, ali također, kako vam se sviđa ovaj dizajn, pišite u komentarima, znači, meni ovo izgleda jako zanimljivo, znači, mogle bi ovako da izgledaju kartice. Također, ljudi moji, ovo su isto neke od kartica koje bi mogle da dođu, znači, pogledaj te brutalne kartice, znači, Iñaki Vilija, znači, Rafael Leao, znači, zanimljiva kartica, znači, moglo bi da dođe i Mount i De Bruyne, naravno, Haaland, kao što vidite, i ranije ste vidjeli 108 Haalanda, ali po meni Haaland je jedan od sigurnijih kartica, mislim da on možda dođe u pre-season eventu i da je zaslužio da dobije svoju brutalnu 108 karticu, jer, ljudi, on nije na svetskom prvenstvu, tako da verovatno će dobiti neku ludu karticu, verujte mi, ljudi moji. A ovo, dragi moji ljudi, što sad gledate i što sad gledamo, jeste najbolji prošlogodišnji tim, pre-season tim, znači pogledaj koje su tu kartice bile, Mbappé, Lewandowski, Salah. Salah bi, ljudi, po moj mogao i ove godine da dođe, također mogu bi, na primjer, da dođe i Mbappé i Lewandowski, te neke lude kartice, znači pogledaj, tu su i Bisaka, i Hummels, i Militao, zaista su bile zanimljive kartice, vi pišite u komentarima koje bi od ovih kartica volili da vidite ove godine, pogledajte, ovaj sastav ima 151 OVR, znači zaista strašan sastav, znači ludilo, a mi, ljudi, idemo sad da vidimo koje su još to kartice, koje mogu, ljudi, da dođu,
koje su to zanimljive kartice koje možemo da vidimo. Možemo ljudi još 3 Llorente, 103 Llorente, znači moguće i on da dođe, 102 Calvert Lewin, realno ove kartice nisu toliko zanimljive, ne zanimaju nas toliko, ali dobro, ono, Martial 103, realno bio bi zanimljiv, ali pošto ima i boljih jačih kartica tu i tamo, Smalling realno 104, zanimljiva kartica, nije ništa preterano, Barelica 105 je već nešto, znači Barelica, Santi Mina 104, ok kartica, 105, 104 ovaj Kvarašinjenski, ne znam kako se izgovara, 105 Aleksandar Teleš, ovo je zanimljiva kartica, ovo stvarno karticu bi mogli da koristimo. Ako bude došlo, vi pišite u komentarima šta bi voleli ljudi da vidite od ovih kartica, tu je i David, pogledaj kako je brutalan, tu je ljudi i Zaha, savršena kartica i malo pre ste ga videli, tako da i Sterling 107, bilo bi brutalno ljudi da dođe 107 Sterling, savršena kartica bi bila, tu je 107 Davis, znači Davis gori, 108 David De Gea, mislim bio bi brate brutalan, znači Hazardinho, mogo bi Hazardinho da dođe, što da ne, ljudi moji, ništa bez... A ovako ljudi, prošle godine izgledao event, znači pogledajte, bili su tu neki zanimljivi pekovi, dosta toga bilo da se otvara, dosta ofera i slično. Nije, ja mislim da ovo je sezona 4, ja se izvinjam, ovo je sezona 4, a ovo su kartice ljudi koje su bile u sezoni 4. Znači Perišić, Wan-Bissaka, Ronaldo, Hazard, Neymar. Ovakve kartice i ovakve slične kartice, ljudi, možemo da vidimo i u ovoj sezoni. Znači, pišite u komentarima šta bi vi voleli od ovih kartice da vidite u ovoj sezoni, ali verovatno će te kartice biti 107, 108, 100%, znači verujem u to. Idemo ljudi sad dalje da vidite šta se tu još dešava. Ja se izvinjam. Uglavnom, evo ga ljudi, još malo tu da vidite kako izgledala 4. sezona. Malo bilo je tu zanimljivo, dosta toga, znači na nalik na 4. sezonu možda izgleda ljudi i ova sezona, pogledaj, znači realno izgledalo je zanimljivo, tako da slično će ljudi izgledati i ova sezona, koliko sam ja razumeo, tako da pogledajte, znači tu su imali neki paketići, pokloni, slično, jako zanimljiva je bila 4. sezona, po meni jedna od boljih sezona i bilo je jako dosta dobrih kartica. Pa dobro, ovo je realno za to vreme izgledalo mnogo zanimljivo. Mislim, meni je ovo brutalno, iskreno. Nema pojma, vi pišite u komentarima kako se vama sviđa. Također ćemo vidjeti prošlogodišnju sezonu, ne brinite ništa. Ja mislim čak da je ovo prošlogodišnja ili ovo pre 4 godine, nisam siguran. Nemam pojma, ali ono, delo je ok, zanimljivo, ništa ono specijalno preterano. Također malo pre ste vidjeli Hazarda, on bi mogao da dođe. Sad će vidjeti još neke brutalne kartice, mogo bi belgijski Messi da dođe. Mogu bi ljudi 108 Messi da dođe, dobio bi svoju nevjerovatno brutalnu karticu. Sterlinga ste i malo pre vidjeli. Ovo su ljudi kartice koje bi mogle da dođu i mislim da će neke od ovih kartica doći. Mislim da ću potrefiti pogotovo za Davisa, Messija, Hazarda, Haalanda, Ibrahimovića. Mislim da će te kartice doći, tu je i David De Gea koji sigurno ljudi moji dolazi po... A ovo, dragi moji ljudi, što trenutno gledate prošlogodišnja, znači kako je prošle godine izgledao event, znači kao što vidite, bilo je jako dosta utakmica da se igra, nadam se i da će ove godine biti isto tako dosta utakmica da se igra, kao što vidite tu je bio 120 Drogba, izuzetno brutalna kartica, iskreno kad pogledajte, znači tu je bio i Del Piero i Drogba, definitivno zanimljive kartice, tako da uopšte nije loše. Tu su također bili neki pasevi, nešto, valjda ovo neki pas premium ili slično, gde su ljudi bili 118 Lewandowski i Wan-Bissaka, znači pogledajte... Ja se izvinjam, ljudi moji, imali su tu i brutalni Kylian Mbappé i brutalni Čaloba koji su ljudi na sebi imali boostove, što je jako zanimljivo. Možda dođu u ovom posljednjem eventu boostovi, tako, mislim, rank upovi, to je bilo zanimljivo. Evo kako ste prošle godine išli po igrače, znači, kao klasično, ono, idete, otvarate s poenima, što je definitivno bilo jako zanimljiva stvar, kao što vidite, tu ima i Rashford i Pele. Jako zanimljivo, realno, jako zanimljivo, pa ne znam šta se ljudi ovdje radilo, ali vidite, mogli ste da otvorite, znači, neke tokene, coinse i slično, verovatno će i ove godine biti tako neka slična fora, kao što vidite, mogli ste ono da otvarate ono, znači, za 100, da vas pokenja 118, 116 Salah, ako imate sreće, tako da ovo je isto jako zanimljivo i mislim da bi ovo moglo i ove godine da se pojavi. Vi pišite u komentarima šta od ovoga što ste sve vidjeli, šta bi volili ljudi da vidite. Ja bih iskreno volio da vidim 117 Bale-a da je free to play ili 119 Lewandowski da je free to play, može i 120 Drogvica da je free to play, iskreno. Tako da vi pišite u komentarima šta bi volili da vidite, a ovako je ljudi izgledao prošlogodišnji pre-season, znači pogledajte, tu su bili Lewandowski i Toni Kroos i Mbappé i Hummels i Ben Yedder. Zanimljive kartice, mogle bi od ovih kartica neke da se pojave i ove godine, bit će zanimljivo, vidjet ćemo koje će se kartice pojaviti, vi pišite u komentarima šta bi volili da vidite od prošle sezone, u ovoj sezoni pre-season kartica, tako da bit će jako zanimljivo.
I naravno, ostale su još ove kartice, znači tu su Čezlin, Nkunku, Salah i to je, ja mislim, to. Tu je naravno i 112 Vini, iskreno ja bih volio da vidim neku 110 karticu Vinija, tako da bi to bila ludnica, Vi pišite u komentarima šta bi ljudi od ovih prošlogodišnjih kartica voleli da vidite, ja mislim da je to nije to imamo ljudi ovo su još ostale, znači ovo su specijalne kartice koje će biti i ove godine, znači New Later kartice, to su one kartice ljudi koje vi pokupite pa prebacite u sledeću sezonu, mislim, bit će vam slabije, ali uzmete ovu sezonu i onda vam se automatski prebaci u sledeću sezonu, tu su bili Haaland, Bale, vi pišite u komentarima koje bi kartice voleli da vidite od ovih, da možete da ih uzmete ovu sezonu pa da vam budu za sledeću. Ja ne znam šta mi je, znači imam ljudi nešto u grlu i celo vreme nešto. Uglavnom, apsolutno veliki pozdrav i nadam se da ste uživali u ovom klipu, nadam se da ste videli dosta zanimljivih kartica, neke od ovih kartica mogu ljudi da se pojave i da budu u novom eventu. Ja mislim da sam dosta njih i pogodio, vidjet ćemo ljudi moji, znači event dolazi 5. 12. ili 29. Vidjet ćemo ljudi moji, a za vas apsolutno veliki pozdrav, ćao, zdravo, vidimo se draga moja familija.